Kyrgyz Respublikasının Эгемендүүлүк gününü arnab, Kyrgyz elinin Manastın Ак bergiviz gelip жатат. Энеси суу Кыргыздын, атасы тоо Кыргыздын. Өрү менен келген эрү Плутто тоонун ичинде. Doğuda beğenip öşken elge, oyda kudayı işi borsun. O dahalgız tao borsun, ama horgus bel borsun. Biz Kyrgyz elin menen birgebiz. Kırgızistan'ın elini salamatlık, tinçlik, keng, kılıçık kalalbayız. Эгемендүүлүк күнү кут болсун Kyrgyzstan.